Gospodin Koštunica nije u pravu i potpuno sam uveren da on zna da nije u pravu, ali evo, vidite, ova predizborna kampanja je takva da ljudi sebi dopuštaju i stvari koje, siguran sam, ne bi u nekim drugim okolnostima činili. Dakle, pravo da potpiše ovaj sporazum imaju i Boris Tadić, koji je predsjednik Srbije, a ima ga i Božidar Đelić, koji je potpredsjednik vlade. Boris Tadić, znate, postoji jedna velika konvencija koju su potpisale manje ili više, koliko ja znam, sve države u svetu. Po toj konvenciji, to je Bečka konvencija, predsjednik države ima pravo da potpiše svaki međunarodni sporazum bez ičijeg ovlašćenja. Dakle, predsjednik Boris Tadić je ovlašćen da potpiše taj sporazum. Po toj konvenciji to pravo ima i ministar spoljnih poslova. To je Vuk Jeremić sada. Ima isto tako i predsjednik vlade. Očigledno je gospodin Koštunica nije zainteresovan to sada da učini. Dakle, predsjednik ima pravo da ga potpiše. A sa druge strane, Božidar Đelić ima ovlašćenje vlade. Kao član vlade ja sam bio na sednici kada smo glasali o tome da se da ovlašćenje Boži Đeliću da parafira, ali u isto vreme i da potpiše ovaj ugovor o pridruživanju i stabilizaciji. Vlada nikada nije opozvala Đeliću ovlašćenje. Onda sam čuo pre neki dan da je Velja Ilić rekao da bi u stvari gospodin Koštunica mogao da opozove to ovlašćenje i to nije tačno isto. Mada me to baš ne čudi previše. Gospodin Ilić sebi dozvoljava da govori netačne stvari. Dakle, nema pravo predsjednik vlade da opozove to ovlašćenje. Mogla bi vlada to da učini. Ja sam siguran da vlada, ova tehnička vlada Srbije, neće opozvati ovlašćenje Boži Đeliću. Dakle, Božidar Đelić ima pravo da potpiše ovaj sporazum i ako bude prilike, verujte mi, ja sam siguran da će Srbija taj sporazum potpisati i to će biti izvanredna stvar za Srbiju.